حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لله رب العالمين يصرف الأمور كيف يشاء وجعلها دار عمل نحمده على كل حال نستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه مما ينبغي لنا نحن المسلمين أن نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وهو إمام المتقين وقدوة الصابرين فقد ابتلي في حياته وواجه صعاب الأمور واجه المشركين وصبر على أذاهم وأغري به بالأموال والزوجات لكنه ثابر وصبر واحتسب وجاهد وتوكل على الله سبحانه وتعالى واتخذ الأسباب المشروعة في الدفاع عن نفسه وإبعاد نفسه عن الأذى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم وارض عنا وعنهم برحمتك يا كريم يا منان. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala e alhaaliji ɗin fof en yettimo ko kanko tagi nde tagore fof ko kanko tagi en enen e ko wonɗen e wadde kon wa huwa alladi khalaqakum wa ma ta'malun kanko tagi en tagi kadi golleji ɗi wonɗen e gollude ɗi ko kanko woni wonɗo e fewjude e nde windere e nde tagore no o faalira o adda jemma o adda ñalorma o adda ko ɓuli o adda ko ɓuuɓi o adda newende o adda sattende o lontina hakkunde cellal e nawnare hakkunde waawude e waaweede hakkunde wurde e mayde hakkunde baasal e keɓal lakinnahu bi hikmatin baligha wa qad la tudrikuha al uqulu lakinna tasarrufatihi la takhlu min hikma la takhlu min fa'ida la takhlu min manfa'a alimaha al abdu aw jahilaha ko Allah woni e wadde ɗum ɗo fof kono o waɗirta ɗum ɗo sina hikma si wona gandal
sina nafoore si wona intérêt meɗen wallahi kono hikmaji makko goo haqqille men ɗen no raɓɓiɗani andugol ɗi hewta hippata hikma makko on no ɓuri gandal men ngal neɗɗo on noon ko anda kon haray ko heewi kon ko o watta ɗum ɗon ko gaño no gasa hara ko nafoore makko woni nder ton en yettimo hiɗen qirro ko kanko woni Allah gooto kala ko waɗi ko kanko waɗi ko o muuya kon waɗata ala yaltowo e ley laamateri makko ndi hiɗen seedo ko kanko woni gooto bajjo gooto mo tawata rewatake e hoore gonga sina kanko hiɗen seeɗa no nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko o nulaaɗo Allah wona kanko woni Allah kono ko o nulaaɗo Allah ko o suɓaaɗo suuta nelira giggol e hoolaare kanko woni ardiiɗo hulɓe Allah ɓen fof e ɓiɓɓe adama ɓen kanko woni hoorejo numéro 1 kanko woni arano ko kanko woni ardiiɗo ɓurɗo kadi e kala muññiiɗo kala waɗeteeɗo tawa no satti e mum inna mi acciri fi Allah ko kanko nelaaɗo woni hoorejo on kanko woni ñentinteeɗo kanko woni ñembeteeɗo kanko woni ɗofteteeɗo kanko woni yiɗeteeɗo nde Allah nelimo o uddi laawi moƴƴere ɗin ka heɓorta toon fof haa heddi laawol makko ngol neɗɗo malataake so o iwtiraali ɓaawo nelaaɗo o ñentinamo o ñembamo o rewira Allah no nelaaɗo rewirno Allah noon wona faale Allah rewirtee wona tawi tun hiɗen seedo nelaaɗo meɗen yottinno ko Allah nelimo kon nelal makko ngal ko yurmede woni e maggal ko peewal woni e maggal ko daɗal woni e maggal ko moƴƴere woni e maggal ka adna wo kala hara o wonande jaɓuɗo ɗofti yo Allah juulo e makko yo Allah juulo e sahabaɓe makko ɓen fof o juula e kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah tawata kan dina jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe hawtiten en fof hulen Allah huliren Allah ɗoftagol mo jaɓa ko o yamiri en kon waɗa wano o yamiri noon kadi yo en waɗu woɗɗito ko o haɗi o harmini kon ko Allah harminani en kon fof ko lorra wonani en e muɗum ko o yamiri en kon fof ko nafoore wonani en e muɗum imma joni ma ɗum janngo anden Allah waɗi adna on ɗo ko galle jarrabuye galle dartanegol darnde kadi o jaɓaali waɗude alhaali adna on tawa waylatako tawa neɗɗo on ɓorde ka o jibina o janɗi o maandi ko e hunde wotere wonata ha ñande o maayi siko newende ko newende tun tawa sattende lontatako siko sattende ko sattende tun tawa newende ñande go arata siko nawnare ko tun siko cellal ko tun siko laamu ko tun siko teddungal ko tun siko ngalu ko tun o fala husnu yadumu wala sururu wa idha asabaka naqbatun fasbir laha man dha ra'ayta musallaman la yunkabu si tawi tampere jarrabuye albala'u musiba tana heɓima muñño feƴƴay hombo waɗimo hombo hoddirimo ko Allah himo wawi noon rewnude sabu on e ayɓe kono muñño ko hombo yiiɗa tawata tana heɓatamo jarrabuye heɓatamo o wonɗo wo wonɗo e ɓiɓɓe adama ɓen ko o nokkure ka jarrabuye cippo ha o ndaare ha o darnde
jarrabuyeji ɗin imma ko heɓugol ko faalano kon ko yelino kon ko welata ɗum kon ko dogata ɓaawo mum kon ma ɗum o jarribore ko o huli kon ɗum heɓa mo no wawi tawa jarrabuye on ko bakkatu ko Allah haɗimo kon cheytane ñeeñina ha piltamo waɗinamo bakkatu baba men adama alayhi salam mo Allah tagiri jungo mum gon o teddinirimo sujjingol malayka ɓen fi makko o haɗimo piihum gotum pet iblisa ñeeñini ha ari ɗaynimo piltimo hollimo goɗɗum o sikki ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wa shajarati lhuldi wa mulkin la yabla accumi holle ɗo goɗɗum ngal leggal ɗo ñaamuɗo ngal wo luttay ka aljanna ga yaltata few o heɓa e laamu ngu follatako ko welata neɗɗo luttugol e neema tawa wiyatake awa hari ɗum no wooduno hari miɗo neminino hari tawa ko yo luttu ha pooma e heɓugol laamu hara follatako few ala manda o ndaari ɗum o ɗofti iblis fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiga yaksifani alayhima min waraqi ljanna faljere iblisa piltimo ɗon ko ɗum waɗi iblisa ko ɗo bannani ɓiɓɓe adama ɓen ko heewi kon kaka accu waɗu on buyno wakkili si innama ɗo awa haala yamirama janngo ko fof yo hooru no fandi ɓe watta awa innama ko mbo ɓe waɗi sadaka ɗo horde ñiiri tawayno wakkili awa mo jangi ɗum ɗo awa yasin laabi capanɗe ha sabakari o montante bakkatuji million ji ha sabakari o naade ɓeeɗaka aljanna ɓeeɗaka probléme ala ɗon kono wigol taw waɗu ɗum ma naani waɗirte ha cheytan arinna ndaari o ɓure ɗum ko yawre ni ɗum ɗo o manquima respect o jonnalima teddungal ma ngal o anda ko an woni hombo tigi salo few ko ɗo cheytane ko ɓuri heewde kanko o nangirta ɓiɓɓe adama ɓen kaka accu ahabbu cheyin ila l insani ma muni a ko ɓurata welde neɗɗo kon ɓurta lewñande wonki kin koko haɗa kon a taway ko dagi kon hino waaliɗa wonki ki naate to ɗumode ɗum ɗo a wowti ɗum daari ɗum ɗa kadi metti ɗum ɗa kadi no gasa ɗum ɗa no ɓuri ɗum ɗa ha on tigi o ñeeñina ɗon o multa ɗon o ɗayna ɗon o cuɗna ɗon ha on tigi ya memoya tum ni si ara o agga koyngal o jala o inna a ɗoftike la awa mi hakkidima noon e ko lutti ko hande kadi nani felore noon jokke o nawigol ɗum ɗo ko seytane defi ko Allah hoddiri seytane daro toon o jala nanamin dey inni bari minka mi alda e maɗa few idan jarrabuyeji ɗin no ɗuuɗi noneji kala no wawɗa fewndu ka wurɗa ɗon a heɓali timmode moƴƴere lannaali wota taƴo dey wota fellutu kadi wota taƴo yurmede Allah nden kono ta fellutu wonde an a gañike fanni macci on gasali fanni sifle on ko wuttali pejini fof no wawi lombade ɗon al ibra bil khawatim tasakuye on ko honɗum on tigi timmiri gam aduna ɗo ɓurɓe moƴƴude ɓen ɓe Allah ɓuri yiɗude ɓen ɓe Allah ɓuri teddinde ɓen ɓurɓe kurkanade Allah ɓen ɓurɓe rondanade Allah dongal ɓurgal teddude ngal ko ɓen Allah ɓuri jarribade ɓen andi sahaba ɓen ari no wulliti e nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bi abi huwa wa ummi tawi himo
ɗowdinori ɗowdi kaaba ndin himo beli himo awli wutte makko ɓe inni enelaɗo ala tastansir lana ala tadu llaha lana a toranta ko men allah o alhaali ɗo waylo arena ko men wone mum ndaari piyeede ndaari lettede ndaari hoyfinede ndaari awamu ndaari a ɗaɓɓantamen yo allah wallu men no jingana men men foola o maaki on hawju woɓɓe arino attinoɓe on telen ka diina ɓe jarrabuye molanaɗo yimɓe ayɓe diina ɓen ɓe asani ɓe ngayka ɓe asanay goɗɗo e maɓɓe ngayka ɓe joɗɗinamo nder toon ɓe adda seera ɓe agga ka tumbere hoore ɓe seeka ha wona pecce ɗiɗi ɓe adda peeñe janɗe ɓe cikka ka ɓanndu ha memo yaka ƴiyal ɓe goora ha yaltoya ma raddahum dhalika an dinillahi kono ɗum yiltano ɓe few hande enen si wuli seeɗa ni on tigi rekilay yo aɗen sikkano ɗum wayni ɗo joni a ɗo yonti waɗu nahiya o wi on hawju nde hunde ɗo nde timmay allah timminay nde hunde nam ko ɗum wasi allah wi ka deftere makko hatta ida stay'asa rusulu wa dhannu annahum kadi kudibu ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha wala yuraddu ba'suna ani lqawmi lmujrimin yawno haanula ɓen taƴi ha ɓeyni awa ɗo joni ala ko wawɗen hande kadi joni ko watten ko jebbilagol ɗo nde fodore allah ha awa ɗo joni ɗo no en andanali en famanali joni ɗum ɗo ndaare ka wonɗen ndaare ko wonɗen e waɗede ndaare ka hewtani en ndaare no ɓe wonen e gerde ndaare allah no jonni ayɓe men ɓen doole e hoore meɗen yimɓe waɗa en ko ɓe faala hatta isa stayasa rusulu wa dhannu annahum kadi kudibu ɓe sikki allah ɗayno ɓe wuri on tomati ja'ahum nasruna ballal amen ngal non ari wallahi wonde allah o adday faabo makko mum tawa ɗaɗani anda a miijata few fina tawa solution heɓinoke tawana ko wonno hanki wonti hande kadi himo wawi yuqallibu l umura bi lamhi l basar aw aqrab himo wawi waylugol piiji ɗin mberu maƴango yitere allah wi ɓay ballal ngal ari fa nujjiya man nasha'u ɓe men muuyi yo daɗo ɓen daɗi tawi naadagogol dandata wona fattagol dandata wona fermugol baafal dandata wona naatagol e pammeji dandata fa nujjiya man nasha'u ko ɓe allah muuyi ɓen awa ɓeɗo lette en tamemu ɓeɗo ye ɓeɗo daɗi wala yuraddu ba'suna anil qawmi lmujrimin yimɓe bomɓe ɓen bandiɓe ɓen toñayɓe ɓen heɓɓe tamkin ka leydi ɗo no wadde ko faala wotaɓe sikku lette allah ɗen woorayɓe ko hewtali taw ñande hewti woorata allah jarriboto en ka aduna ɗo goy wala nabluwannakum bi cheyin min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi walthamarat wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun allah wi min jarriboto on wala nabluwannakum min jarriboto on dey min dandoto on dey min dandora on honɗum min jarribora on honɗum min waɗira examen ji ɗin honɗum min alkhawfi kulol tawa ɗamma pitumɗa ani ɗa hulani wonki maki ɗa hulani ɓikkoye makoye ɗa hulani ɓeygure mande hiɗa hulani jawdi mande ɗa hulani biyenji maɗi hiɗa huli jarrabuye no jeeya jarrabuyeji mawɗi si feƴƴi jarribede ka diina ɓuuɗa jarrabuye hewtuɗo jarriborede kulol angal hoolare angal sécurité angal jang angal ɓuttu
o yimen jarribora e ɗum wonde qad yusallitu al aada ala al ahibba no wawi ka o wurta ayɓe makko ɓen e hoore yiɓɓe makko ɓen jarribo ɓen jarribora on kulol no wawi men jarribora on heege no wawi men jarribora on ɗuytagol ka jawle en ɗuyta jawle ɗe min perdina ɗe ɗe jatte ɗe wujje ɗe suma ɗe sisire ɗe waɗe ma Allah jogi to toɓo ngon tawa dinɗe heɓatako tawa si remama moƴƴata si awama rimata ma ko rimata konko ɗuuɗi waɗaka barke ɗum ɗo fof no wawi jarriboye on ara ka ɓiɓɓe ɓe nawna ɓe maaya ɓeyguli ɗin maaya no wawi on tigi tigi o heɓa nawnare o heɓa tampere o heɓa soñdia ɗum ɗo fof Allah waɗirta faljere wallahi inna allaha la yukhtiu inna allaha la yatasarrafu illa bi hikmatin baliga Allah faljata Allah waɗortamo himo eɓɓani himo andi himo waɗi planification ji ɗin fof himo eɓɓi fof ko waɗi wo ko ɗum ɓuri moƴƴude woyi si ɗum ɗo waɗi ko ɗo yimɓe ɓen sertata fannin no weli fannin ko ɓuttu fannin ko jang fannin no lewni haray limano metta heɓude ko honto sertata otuma jarrabu yaari o yiɗo wa bashiri sabirin ɓe muññotoɓe noon sanga nde tampere ari ɗi lintaɗi ɗo sanga ɗi ari ɓe muññotoɓe anda ɗum ɗo Allah hoddirino ɗum ɗo ko e koddori Allah si o yiɗano ɗum ɗo wonatano few Allah wi ɓeɗo weltimɓe wiɓe félicitation eɗen jarriba e jarribaji hulɓiniɗo tawa hiɗen weltori tawa ko ɗon fotano e hiwrodirede wafatunde diina neɗɗo yeebo ka bona ma ka laƴa ma ka nawna ka finde ma ka dewal ma ka jikku ma ka gollodiral kono tawa haaju no marsude yimɓe fof inna on ɗo alhaali makko no feewi goy hara on ko fotano arede hiwre wasi tawi ko fatunde o heeɓi sabuna ko neɗɗo perdi kon fof si tawi hawrali ka diina makko haray himo e jang Allah wi ɓeeɗo muññotoɓe weltin ɓeeɗo homɓe ɓe tawata si tawi musiba heeɓiɓe si tana heeɓiɓe si albala o heeɓiɓe si jarrabuye cippike maɓɓe ɓe inna menen ko Allah jeyi men jeydi men e ko men mari fof menen ko ka Allah men hootata men hootay ton himo mari ko lannata ko hiɗɗata men muñanike Allah Allah wi ɓeeɗo yurmede Allah nde e tawfiqu makko on e moƴƴere makko nden e malal makko ngal wondi e ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni fewɓe Allah waɗu en ɓeeɗo en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗu en ɓe tawata si tawi on tigi jarribama o muññoto si tawi o okkorama o yettay goɗɗo landi imamu Shafi'i o wi enen mi landoma yimɓe ɗiɗo ko hommo ɓuri moƴƴude man ida utiya shakara aw man ida btuliya sabara ko hommo ɓuri moƴƴude komo tawata si okkorama jarnay Allah yettay Allah ka komo tawata si jarribama o muññoto o wi neɗɗo o heɓata fayda nema sina jarrabuye atto ko si o jarribama o muññike o okkore noon o yetta Allah waɗu hen ɓe tawata si tawi jarribama ɓe muññoto si tawi ɓe okkorama ɓe neminama ɓe yettay aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim imma an yakuna fi na'ama
وإما أن يكون في الضراء. وإذا كان في النعماء فليشكر، وإذا كان في الضراء فليصبر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن يتي الله كفؤلود إك حكون إك تيمود كانكو وني weldi ɗo ƴettuɗo huloɓe mo ɓen waɗi ɓe weldi, moƴƴinoɓe ɓen ko kanko hefti fiyake maɓɓe. hiɗen seedo ko kanko woni Allah gooto moƴƴuɗo yurmeteɗo, o tagirali en fi lettugol en. kono noon o dardoto, kono noon o jarriboto, li anna al iddi'a sahlun walakin inda al ihtibari yukramu rajul aw yuhan. o jarriboto en sabu na noddita ko inna menen ɗo min ɗo miɗo tangini, min ɗo ha menen ɗo min weltidaki, menen ɗo awa ɗo mi taafi. kono acce ha ndar nde ko tuma darta ko ɗon woɓɓe teddata, woɓɓe hoya, woɓɓe wawata muññade jarrabuye few. to jarrabuye memiɓe tum a anday kisan murad num san sey few, ɓe wonay ya akhudhumul jaza, ɓe wona e wippitagol, ɓe wona e seytingol, ɓe monano koddori e Allah. fi on min mi anda ko mi waɗi Allah, min mi anda ko on, min daari ɗum ɗo, daari hunde kadi mi ala, ɗum ɗo kadi ɗumannike, ɗum ɗo kadi ɗumantinnike. Naam, ɗo ko ye yettu Allah moƴƴi kala no wawuɗa ko hakkunde wonɗa. woɓɓe no sengo dow ma, woɓɓe no sengo ley ma. telen noon ka nemaji dartu wonɓe sengo ley ma ɓen, ko ɗum andata Allah no moƴƴi e ma. sa daari wonɓe dow ɓen a añanayɓe ko Allah okkiɓe kon, a yaway ko Allah okkuma kon. ka wakkilanagol diina, ka rewgol Allah ɗo ndaaru wonɓe sengo dow ma ɓen. sabuna sanga kala goɗɗo yii wonde kanko ko watte kon ka diina fof o gayni, kanko ɓuri makko ala, o rekilen, o ɗuyto ma o ferena. sa tañinɗa a hewti ka yataɗo ko on no watta na fowtagol. kono si a reeni wonde min daari mi hewtali ɓeeɗa, daari ɓe moƴƴereji koni wadde, daari ɓe kone guedde, min kadi ɗo min ɓe ɓuratalan. si Allah jaɓi alijanna ka ɓe weeroy wo ko ɗo mi weerata min kadi, ma sengo dow ton. a wakkiloto, a ɓeyday vitesse on, a accéléray. anden fiyake julɗo on ko hakkude ɗi ɗo ɗiɗi. bal neɗɗo on fof ko imma himo e nema, ma himo e aksu mum, imma ko yaajede, ma ko ɓittende, ko cellal, ma ko nawnare, ko jang, ma ko tana, ko ɓuttu, ma ko kulol, ko hakkon ɗon neɗɗo yaata. kono lelaɗo maki fi julɗo on kañum fof ko moƴƴere tum woni toon. julɗo kañum yahata ha tawa ɗo koko boni o heɓata. julɗo o maki fi sa ndaari alhaali julɗo a taskike moƴƴi, a taway ko kaawe. o maaki ɓay fi makko on fof ko moƴƴere. alhaaliji ɗin aroji ɗin fof rewa, si tawda moye moƴƴere ɗi accida e moye moƴƴere. honɗum si tawi newende heɓimo, moƴƴere heɓimo, o heɓi nema, o heɓi cellal, o heɓi teddungal, o heɓi laam, hara o sikkali ko ƴoyre makko e kalabantoyagal makko e lasilankagal makko e andugol no natirte yaltire ko ɗum okkorimo. o yetta Allah, o jarna Allah mi yettima, o yettira hunduko kon, o yettira jawdi ndin, o yettira ɓandu makko ndun, o waɗa ko Allah yamiri kon, o waɗa koko o heɓi ɗo ka Allah wi yo waɗe ɗon. o heɓi jang, o heɓi moƴƴere. naam, ɓen andi ɓe Allah okkuno jawle ɓen fewɗo nelaɗo sahabaɓe makko ɓen, tawi hiɓe andidi jawdi ko Allah okki ɓe, ko kanko jeyi, no woodi ka o wi yoɓe waɗu. si o wi yoɓe waɗu, ɓe adoniray. Usman ibn Affan en andi ko o gerno kon fewno ko gaza Tabuka fokkita.
o waɗi ha nelaɗo inni hande kadi Uthman ma darra Uthmana ma faala ba'da al-yawm oɗo Uthmana on ɓuri wigol Uthman hande kadi huunde lorratamo hande kadi ko waɗi faljereji bakkatuji lanni waɗi retraite on wonanno ko jawdi makko ndi o ɗaɓɓi jawdi ndi jawdi koyo ɗaɓɓe koyo wakkile koyo kata-katanni sabu na ko ɗo Allah waɗi yo gurdan tedduɗan ɗan yowo si heɓama na yo bonne koyo waɗe ka hani ɗon idan julɗo on si tawi moƴƴere heɓimo o yetta Allah wonanamo moƴƴere laaɗo maaki si tawi kadi ko albala'u ko jarrabuye ko tana ko perdi ko ɗum ɗo heɓimo ma si ko nawnare heɓimo ka ɓandu makko ma ka ɓeygure makko o muñño o yarata ɗum kara makko o katinota ko ɗum ko ɓay ɗum ɗa waɗi ɗum ɗa ko ɓay kaari hoyɗuna ɗum ɗa ko ɓay min warrali ni laaɗo maaki si tawi hunde heɓima innu Allah hoddiri tawi si tawino mi warnu ni warratano ni o witamigol law si tawino unta dambuka cheytane hare aranima wiyano ko no hayno waɗa ɗum e sikka ko ɗum o itte koddori e fes ko ɗum hande julɓe ɓe ko ɓuri hewde ko kala wo ko heeɓi on tigi no woɗi ka o bakka ko seytaneji ɗi hande siko jiwo woni heɓali dewgal law mano akkitede ko seytane jokkimo si kollu muusi ko seytane si perdi waɗi ko seytane si ɗaɓɓama heɓaki ko seytane si ƴamama faɗike ko seytane si ɗon ɗo waɗi ko seytane i honto ko Allah ko honto koddori Allah idan laaɗo maaki si tawi ko sattede heɓimo o muñño fa kana hayran lahu nelaɗo no maaki hadis goɗɗo goo wonde albala'uji no cippo e jiyaɗo o muñño Allah waɗ ɗin sabu bakkatuji makko ɗin foppo hoɓɓito iwa laaɓa pos fa yamshi ala al ardi wa laysa alayhi khati'a o hara himo yaha ka hoore leydi ɗo tawa mara bakkatu hay gootu mo maaki nokkugo ɗi musibaji ɗi jarrabuyeji ɗi tanaji ɗi tampereji si no ara e julɗo ha bakkatuji ɗin hoɓɓito wano leggal yorgal haa ko muɗum yoori no henndu si ari ɗo nduluru no samminirta kon haa ko haa lutta calɗiɗi tawata kaakol laay muɗum ko noon ɗi albala'uji jarrabuyeji waɗata jiyaɗo jooni noon siko bakkatu on tigi waɗi jarrabuye ko honɗum haani wadde o niisa o aana o tuuba o toro Allah o jeeje Allah yo Allah yaafumo o anni o fillata ko few so waɗi ɗum Allah yaafoto ko bakkatu o mawni wo Allah yaafoto ndaare Ma'iz radiyallahu anhu no ara sahabajo ara yeeso laaɗo inna nelaaɗo zanaytu mi waɗi zina fo tahirni laɓɓina mi falji mi waɗi zina laɓɓinan sahabajo yeeso nelaaɗo o ara o qirrito mi waɗi zina hande si goɗɗo e filliti qirritiki mi waɗi zina hakkude meɗen haray won ɗon o haykama aduna goɗɗo woltafima nelaaɗo hucci ga ay tewtakima goy o ari kadi o enni hey nelaaɗo komin daaringa mi waɗi zina boy nelaaɗo yukkiri ga kadi mo ɗaɓɓande mo ganto ko ɗum haani hakkude julɗo e julɗo ɗimmo muɗum wona ya weltoro ko on tigi heɓi bone ya ta weltoro ko heɓi bakkatu ko o morti ha timmi laabi nayyi riwayaji goo wi laaɗo inni goɗɗo yo ene o wimo laallaka gamasta laallaka ɓabbalta no wawi heeye an ɗum gasa a lunnino a waɗaɗi ɗuma on tigi ɗum gasa a mawluno tun ye na ɗum fof heyi mi ko ɗuma tigi mi waɗi ɗumati zina on tigi ko ɗum mi waɗi ndaare lar ɗaɓɓana on ganto hay riwaji golnaɗo inni he yo goɗɗo immi lunno hunduko makko on wa joni hara ko ndiya yette ɓe yaɓɓen o yeeri hara ko ɗum hakkilkin boni mo wolde cono cana goɗɗo aɗa lunni hunduko nelaɗo hay foti luɓataɗo ɗo ko na beere dow fes ko ni haani den si siɗɗo ma waɗi bone ta welto ta pibliyu
ko wirtete ko jogiiɓe aqida bonɗo mo somode aqida chia mo nodde yimɓe nge ɗum mo jogii bidiaji mo jogii shirkuji mo nodda yimɓe nge ɗum oɗo ko yimɓe yo rentine yimɓe fi o taraɓo yimɓe ɓe kono bakkatu masiya aslu mum ko sitru man satara musliman satarahu llah kono enen annda ɗum pew bakkatu hakkunde ma e allah zina goɗɗum ngo ɗum ko allah allah noon o wi ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia o noon waɓɓe bakkatu ha feƴƴiti taw on taƴo mbiɗo yafa bakkatuji ɗin fof ndaare goɗɗo no wari yimɓe temedere wonkiji temedere e hoore tooñe ɓiɗo waawi mi ware temedere allah jaɓanimo tuubu buye idan siko ɗum ɗo yontigi tuubu o yiltito o anni o fillatako o rento o hiwo si tawi ko allah jarribori on tigi ko perdugol ka jawdi nawnugol ka ɓandu eɗin ɗon albalawuji ko yontigi muñño o ƴetta sabuji dagiɗi fiwata ɗum fillito sabu ɓurɗo mawnude on ɓurɗo wonde efficace on ɓurɗo nafde on addu'a ko yontigi toro allah atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wala tadri bima fa'ala addu'au sihamu lleyli la tuhti walakin laha amadu wa lil amadin ida'u toro immo fewndo ka toñuɗo on ɗaniɗon gundoɗamo ɗanata ko on laaɗo ma kan no Mu'adh ibn Jabal ɓawo imminimo Yaman o innimo hiɗa arde e yimɓe jomiraɓe defte attor tawhidi on noddaɓe e ɗum si ɓe nootike ma e ɗum andinaɓe allah no farle maɓɓe juulugol waktuji joyi julɗele joyi jemma ñalorma si ɓe jaaɓi ɗum andinaɓe allah no farli zakka e hoore maɓɓe ƴettete juuɗe alduɓe ɓen jonnite wasuɓe ɓen si ɓe jaaɓi mi rentinima noon suutugol jawle maɓɓe ɓurɗe teddude ɗen haraya tooñi hulu rento kuddi toñaɗo rento kuddi toñaɗo an toñowo rento wallahi al quwwatu la tabqa fi aydi zalimin wallahi doole luttata e jungo toñowo sayati yawman yaslubuha allahu min yadika wa yu'tiha liman yasha'u aray ñande goo allah jatta ɗe doole an toñowo on ɗe jogiɗa eɗa toñira o jonna woɓɓe go hen to kuddi toñowo itan an toñaɗo immu du'oɗa wota foygintin fi du'a wota hayfin fi du'a ko kure ko kure bugorade jemma fellirade jemma ɗe wopata mukko kono noon allah no eɓɓi ko honde ɗe fiɗata sa haɓɓiti kade fiɗa hewtali a yangoto kono tuma hewte woɗe fiɗay torki allah yo allah moƴƴin alhaaliji men allah yitan en jarrabuyeji yo allah huɓantu fi men yo allah reeno en yo allah renan en diina men kam yo allah renan en finde men nde yo allah renan en wonkiji men ɗi yo allah renan en ɓeygure men ɗen yo allah renan en geɗalɓe men ɓe yo allah renan en jawle men ɗen yo allah renan en teddungal men ngal yo allah renan en ɓuttu men o yo allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe allah waɗan en ɓuttu waɗana en teddungal jonna en laamu jonna en fewjore allah ittu tooñe e hoore meɗen allah kala julɗo ka tooña e adna allah on allah ittanmo tooñe ɗen yottanoɗamo julɓe no tooñede nokkeeli ɓuy no wareede no wareede no tampinede allah hiɗa reeni hiɗa anndi hiɗa waawi ittugol allah ittu torike allah julɓe ɓe maraɓe yo allah okkorɓe julɓe marɓe ɓe yo allah hiwanɓe jawle maɓɓe ɗen waɗa barke e majje torike ma allah subahanahu wa taala allah hiwan men ka diina amen allah hiwan men ɗi jikkuji amen allah hiwan men ngal teddungal amen allah heedu hakkude amen e cheytane e koneeli makko ka yimɓe e ka jinna torike ma allah mi jeejima allah waɗu ardiɓe amen ɓe hara ko ardiɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe feewɓe nunɗuɓe si a hoddira ɗum addan men waɗo waaɓe noon torike allah subahana taala allah ta wurtu e hoore amen saabu bakkatuji amen ɗi mo yurmatake men tooñowo men allahumma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min alzalimin
اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم صب على أعدائنا عذابك صبا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقصفهم في السماء، اللهم أغرقهم في البحار. اللهم إنا نزرعك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أرنا في هلاكهم عجائب قدرتك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.